Pozdravljeni, sem Lara Vnuk, književna prevajalka in doktorska študentka novogrške književnosti. V tem videu pa vam bom skupaj s profesorico Kristino Manoilidu z oddelka za jezikoslovje predstavila najznamenitejšega grškega sodobnega pesnika Konstantinosa Petru Kavafisa. Modernistični pesnik Konstantinos Kavafis, eden izmed najvplivnejših pesnikov 20. stoletja, se je rodil leta 1863 v Aleksandriji v družini Grkov iz carigrajske grške diaspore. In to mesto, v katerem je preživel večino svojega življenja, se pogosto kot motiv pojavlja tudi v njegovih pesmih. Morda se je prav iz tega večnarodnostnega aleksandrijskega okolja porodilo njegovo zanimanje za mešanje kultur in narodnosti v poznoantičnem in helenističnem grškem okolju. Za Kavafisov pesniški izraz je značilno, da črpa tematike iz helenistične in bizantinske zgodovine in kulture. V svojih pesmih pa se pogosto nanaša tudi na Homerja in starogrško mitologijo ter zgodovino. V sodobno pesništvo je peljal rabo tako imenovanih person, resničnih ali fiktivnih osebnosti iz grške zgodovine, do katerih ostaja ironično distanciran. Dileme in usode njegovih številnih lirskih subjektov delujejo kot ilustracija, kot primer arhetipskih človeških stanj in čustev. Njegov opis bi lahko v grobem razdelili in pri tem sledimo pesniku samemu na 3 kategorije pesmi. Senzualne in erotične, v katerih opisuje lepe fante in ljubezenske izkušnje v osebno izpovednem stilu, zgodovinske, v katerih je popisoval kakšno zgodovino umeščen lik ali dogodek, in filozofsko-etične. Seveda pa so se te tematike pogosto prekrivale in marsikatera izmed njegovih pesmi spada vsaj 2 od teh kategorij. Takšen primer je recimo pesem Itaka, ki jo bomo slišali v nadaljevanju, pa tudi Trojanci. Njegove pesmi prevevata fatalistično doživljanje življenja in zavest o minljivosti. Njegova poezija je minimalistična, slog okleščen okraskov. Podobje je sicer pogosto konvencionalno, vendar pa ga pesnik rabi spretno in inovativno. Kavafis ni bil pesnik z velikim opusom. Raje, kot da bi produciral nove in nove pesmi, je dopolnjeval, izboljševal, spreminjal že napisane in že izdane pesmi. V kasnejši dobi življenja se je celo odrekel vsem pesmim, ki jih je izdal pred letom 1911. Tako lahko govorimo o tako imenovanem Kavafisovem kanonu, ki vsebuje zgolj pesmi, nastane po tej letnici in pa ki jih je sam odobril za objavo. In teh pesmi je zgolj 154. Itaka. Ko odrineš na pot proti Itaki, si želi, da bi bilo potovanje dolgo. Polno prigod, polno spoznanj. Le strigonov in kiklopov, jeznega Pozejdona, se ti ni treba bati. Nič takega te ne bo čakalo na poti, če bo tvoja misel ostala visoka, če se bo plemenito vznemirjenje dotaknilo tvojega duha in telesa. Ne boš srečal le strigonov in kiklopov, ne divjega Pozejdona, če jih ne nosiš v duši, če jih tvoja duša ne postavlja pred te. Želi si, da bi bilo potovanje dolgo, veliko naj bo plemenitih juter, ko boš tako vedro, tako veselo vstopal v prej neznane pristanje. Ustavi se na feničanskih tržnicah in si nakupi sijajnega blaga, biserovine in korale, jantar in ibenovino in raznotere popolne dišave, čim več obije v polnih dišav. Odbluju številna egiptovska mesta, da se boš spet in spet učil od modrih ljudi. Vedno misli na Itako. Prispeti tja je tvoj cilj, ampak naj se ti na poti nič ne mudi. Naj potovanje traja dolga leta, da boš že starec, ko boš pristal na otoku, bogatejši za to, kar si pridobil na poti. In ne boš pričakoval, da ti bo Itaka dala bogastvo. Itaka ti je dala lepo potovanje. Brez nje ne bi odrinil na pot. Ničesar več ti ne more dati. In če boš spoznal, da je revna, te Itaka ni zavedla. Tako moder, kot si postal, tako izkušen, si najbrž že poznal, kaj pomeni v Itaki. Isaki. Το ποίημα πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Γράμματα το Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 1911
Όταν ο ποιητής ήταν 48 ετών, ανήκει στα διδακτικά ποίηματα του Καβάφη. Θα βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα, μη φοβάσαι. Τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, αν μένει η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση στο πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρός σου. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι, που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά, θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους. Να σταματήσεις εμπορία φοινικικά και τις καλές πραγμάτιες να αποκτήσεις, σεντέφια και κοράλια και χρυμπάρια και έβαινους και ειδονικά μυρωδικά κάθε λογής, όσο μπορείς πιο άφθονα ειδονικά μυρωδικά. Σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδασμένους. Πάντως στο νου σου να έχεις την Ιθάκη. Το φτάσιμο εκεί είναι ο προορισμός σου. Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει και γέρος πια να ράξεις στο νησί. Πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο, μην προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Η Ιθάκη σε έδωσε το ωραίο ταξίδι. Χωρίς αυτήν δεν θα έβγαινε στον δρόμο, αλλά δεν έχει να σε δώσει πια. Κι αν πτωχική τη βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες, με τόση μοίρα, ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκη στα σημαίνει. Mesto. Rekel si, šel bom v drugo deželo, šel bom k drugemu morju. Drugo mesto bom našel, boljše od tega. Vsak moj podvig pogubi podlega in moje srce je kot mrtvec pokopano. Kako dolgo bo moj drevenel tu zaspano? Kamor pogled obrnem, kamor pogledam, le črnih ruševin svojega življenja se zavedam. Tu, kjer sem preživel in zapravil in potratil toliko let. Ne boš našel novih krajev, ne boš našel drugih morij. Mesto bo šlo s teboj. Po istih cestah boš blodil in staral se boš v istih soseskah. In v teh istih hišah boš sivel. Vsakič boš prispel v isto mesto. Za v druge kraje ne boš imel, nič ne upaj, ne ladje in ne poti. Tako kot si tukaj uspel življenje potratiti, v tem malem zakotju si ga zapravil na vsem svetu. Trojanci. Naši podvigi nas nesrečnikov, naši podvigi so kakor podvigi Trojancev. Kaj malega se nam posreči, malo si opomoramo in že nas navdata pogum in upanje. Ampak vedno se pojavi kaj, kar nas ustavi. Ahil plane iz obrambnega jarka pred nami in nas prestraši z gromkimi kriki. Naši podvigi so kakor podvigi Trojancev. Zdi se nam, da bomo z odločnostjo in pogumom odvrnili udarce usode, zato stopimo ven, da bi se borili. Ko pa napoči odločilni trenutek, naša pogum in odločnost izpuhtita. Duša se nam vznemiri, otrpne in tečemo v krogih okrog obzidja, ko se poskušamo rešiti z begom. Toda naš padec je gotov. Zgoraj na obzidju se že razlega naricanje. Jokajo za spomini naših dni in čustvi. Grenko nas objokujeta Priam in Hekaba. Čakajoč na barbare. Kaj neki čakamo, ko smo tako zbrani na trgu? Danes naj bi prišli barbari. Odkot tolikšna otrplost v senatu? Zakaj senatorji sedijo križem rok in ne sprejemajo zakonov? Ker bodo danes prišli barbari. Kakšne zakone naj še sprejemajo senatorji? Ko bodo prišli barbari, bodo oni postavili zakone. Zakaj naš cesar danes tako zgodaj vstal in sedi pri največjih mestnih vratih, na svojem prestolu, več dostojanstven, s krono na glavi? Ker bodo danes prišli barbari. Cesar pa čaka, da bo sprejel njihovega poveljnika. Še pergament je pripravil, da mu ga bo izročil. Njemu je podelil veliko nazivov in imen. Zakaj so se naša konzula in pretori danes prikazali v rdečih izvezenih togah? Zakaj so si nadeli zapestnice s vsemi temi ametisti in prstane s svetlimi lesketavimi smaragdi? Zakaj so danes segli po svojih dragocenih palicah, imenitno izrezljanih v srebru in zlatu?
ker bodo danes prišli barbari in te reči barbarom vzamejo dih. Zakaj pa naši vrli govorniki ne pridejo kot vedno in ne držijo govorov, ne govorijo o tem, o čemer ponavadi? Ker bodo danes prišli barbari in njih dolgočasijo leporeči in javni govori. Zakaj neki sta na lepem izbruhnila ta zaskrbljenost in nemir? Kako zelo so se zresnili obrazi? Zakaj se hitro praznijo ceste in trgi in se vsi vračajo domov globoko zatopljeni v misli? Ker se je znočilo in ni bilo barbarov. Prišli pa so neki ljudje z meje in rekli, da barbarov ni več. Kaj bo zdaj z nami, če ni barbarov? Ti so bili vsaj nekakšna rešitev. Vračaj se. Vračaj se pogosto in si me jemlji. Ljubljeni občutek, vračaj se in si me jemlji. Kadar se zbudi spomin telesa in stara želja spet zburka kri, kadar ustnice in koža obujajo spomine in se roke počutijo, kot bi se spet dotikale. Vračaj se pogosto in si me jemlji v noči, kadar ustnice in koža obujajo spomine. Dnevi leta 1903. Nikoli več jih nisem našel, tako zgodaj izgubljenih, teh poetičnih oči, bledega obraza, somrak ulice. Nisem jih več našel, stvari, ki sem jih imel zgolj po naključju, ki sem jih tako zlahka izpustil, ki sem po njih kasneje goreče hrepenel. Tistih poetičnih oči, tistega bledega obraza in tistih ustnic nisem več našel. Obzidje. Brez pomišljanja, brez usmiljenja, brez sramu so visoko, mogočno obzidje zgradili okrog mene. Oropan upanja zdaj sam posedem tu. Zla sreča mi razjeda nič mi je iz misli ne prežene. Zunaj bi še veliko stvari narediti želel. Kako da nisem opazil, ko so obzidje gradili? Ampak nikoli me ni dosegal zidarjev trušč ali odmev. Neopazno so me od sveta zunaj ogradili.